Senang tadaw sabat kumadati ta insanan. Sarita misyon na po dati beno ngaki uho do tolu misteri ipinasusoy di Bazul Galbon tolun hopod taon ka. Haro tolud tuhot it membingungkan di Bazrul kahiti maamasoy to koyo payaw mo tuhot yaw no kuray kuda no pangaroy to no kuda no kuray taso no pangaroy to no taso no kuray sarigalan pangaroy to di sarigala nga isa pia mila momora daw isa da minahak dangaranit kumari hewan-hewan di ka. It sa watang ralan it ibu kota Mongolia nakakita yung papan iklan imanhak amaran kada panigop ka. Uhot nga ditapa daw na kuro tumanigop tulon sa ira kailan na manigop nga berbahaya kahiti. Napatapa daw nga nakangangis na ayaw kailan nunod bajalason kumadi Bazrul na kuro to manigop tulon ka. Pumusaran tangan naki nakondaliw sa ira nakondaliw kumadat hal kapatayon sa ira inupatapa daw nga napatay da di nontok da kagagalan buah pinggang kahiti. Omuhot-uhot nagiyaw nuno it kawansoy seterusnya kahiti. Eso pet mila momora daw nuno kawansoyon dot selepas kapatayon ka. Kapos yon daw berubah secara drastik selepas dat napatay tapak daw. Ibazrul it umur dot hapa damonom tahun nakano yung pekerjaan di pasar terbuka menulung menahak makanan kumadi tamak daw om nagi tulun tadi daw kahiti. Om hilok neo nakatimpu domonigo. Insan tadaw harus ngulun taka iminanalipun daw om menahak nagi insan tadaw harus ngulun taka tondo it nanalipun daw matadit Korea Selatan tempat to mininda dat mencadangkan may da Ibazrul may hila di gereja kahiti taka daw napo nga mula nadat menghadiri gereja kahiti ongan na hila gereja Yubi kadaw minomora tulun Mongolia memarai dat ibu kota Mongolia napo nga ulaan baatar sebagai Yubi ka. Ibazrul na pangakan ko sa mulon Kristiyan ang mayo ko bang kasaraw at sumiliw sa mulon Kristiyan kahiti ngam na nalipon nagyaw di operator talipon dam kitulong dot makiano pertulungan kahiti tulong nga ako mathako adhodot alamat gereja Yubi kadum nomora ina pa operator diri minahak nagidaw da alamat gereja Yubi omyaw na pa tuminipo na mga kebaktian gereja ka. Pipira bulan kemudian, napatadi daw tondo nga minuhot daw sa mada mga gereja ka. Omon ditadi daw sa ira na korongo inupatabang nga mga gereja ka. O masaro lagi may gereja. Bagaimana kamu mendapat waktu untuk pergi setiap hari Ahad ka? Pengkuro ka nakano masa Lumoy gereja setiap hari Ahad kada minuha. Ahad kadi Bazrul. Saya pergi pada hari Sabtu ka. Ayun pa nga mo ko hari Sabtu. Nakapagagi tadi daw. Aminomoras nagi gereja honggo inongoy nuongoyo kada minuha. Ibazrul no padi pinapatarang kumadi tadi daw bahwa ayun pa nga mo hilay gereja Seventh-day Adventist ka. Maamaso hila di gereja do insan tadaw, insan sabat. Harus sangulun minanahak do buku, it memura adat pasal melepaskan tabiat buruk kahiti. Maamaso minambasa di yaw no pang permandat semakin yakin bahwa ino pemenigo nga iso dosa ka. Minambaca nagihila 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bahwa tubuh no pa daw nga sangano di bait Roh Kudus ka. Nga amoy ko tingkod manigup kahiti. Insan ta daw idwalay keluarga daw nangoy kurung hilad gudang simpanan om pinapasaliwan ng sa bungkus sigo. Om suminambayang yaw dalam keterdesakan kan daw sa ira Tuhan haro tulungo ako dot
berhenti menigup ka tumikod menigup ka daw. Pinaligod nigi daw it sabungkus sigup di it pintu it pengkunsi ka. Dinarik nigi yaw napasis aralom kapuriman yaw ka mana ni ginawa daw kadamayan ni ginawa daw ka. Suap daw ibazrul na pong kapuriman hara sesuatu it pokit daw. Usango do longon dat hipokit daw na kailan ni hipokit nga haradat pematik api kait gunawan daw da popo nyala di sikup daw. Sigagid kapuriman nagyawri dot kasadar nagyawdot yaw na po nga amuko mamumunsoro pasal sigup dalam sangadahan di kadihiti. Natagak nagi keinginan daw dot may panigo. It gereja pinapasaliwan nyo dit pematik api di dengan omon kahiti minumoro sila di pemimpin pelajaran Alkitab karena daw aku minungguna dan pematik api di selama 4 na tadaw kadaw nakaruba kana di Yesus kadi pemimpin pelajaran minumuara daw ibazrul na po nga tuminimpo no pelajar Alkitab dot bersungguh-sungguh ka salam kitab Kejadian minambasa nagyo bahwa ino po'y Adam nga pidapungaran di nga ngay hewan di nakabasa nagyaw tentang kontroversi Kristus, kontroversi besar antara Kristus nagi setan nakasadar nagyo na pa setan nga menggoda tulong mo'y panigup may da pamaraag dat hasil karya Kristus kahiti nakailan nagyaw dat selepas ng pagkapatayon nakailan nagyaw dat kapatayon na po nga miradit modok sa mimpi kaysa nipi kahiti sira apatayaw ayaw kapuriman nagyaw dat ay sa kasadaran gisom na kahinay Yesus it kainduo kahiti nga ngay na pwede nga sangat logic nakaruba yun nga ngay jawaban matadi Alkitab pinapasaran nga ginawa daw kumadi Yesus bayno diti ibazrul talun hapadom taon napod sawa daw istri daw napangasaong ulo na parintis misi global id Mongolia namora nagyaw dat nga ngay tulon Mongolia bahwa jawaban na po sa gala misteri id kaposyon nga milod dati jawaban hila id Alkitab kahiti ina po ayat kagamaran daw na po nga hila Yeremia pasal 29 ayat 13 Tuhan berfirman kahiti apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati ponsikot di persembahan sabat ke-13 di 3 tahun lalu membantu membuka sekolah menengah Seventh Day Adventist Koiso id Mongolia persembahan sabat ke-13 di pada kuartal ini sudah membantu membuka pusat gaya hidup Adventist ibu kota Mongolia Ulaanbaatar irina matadaho ponsikot